Travis Monterius Green, umuririmbyi w'indirimbo zo kuramya no guhimbaza Imana, wavukiye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu 1984, ategerejwe mu Rwanda mu gitaramo ngarukamwaka cya Kigali Praise Fest 2022. Kigali Praise Fest iheruka mu 2019 itegurwa na RG Consult INC. Travis Green aje akurikira Don Moon wataramiye abanyarwanda muri iki gitaramo yahuriyemo na Israel Mbonyi. Numwe mu bahanzi baririmba umuziki wo kuramya no guhimbaza Imana bitabiriye umuhango wo kurahira kwa Donald Trump muri Mutarama 2017. Muri ibi birori yaririmbye indirimbo Intentional afatanyije na Chrisette Michelle yigeze kuba iya mbere ku rutonde rwa Billboard Top Gospel Songs Chart. Uyu muhanzi wapfushije se afite imyaka 4 yigeze guhanuka ku nyubako y'amagorofa 4 mu Budage. Imana ikinga ukuboko ntiyahasiga ubuzima. Avuga ko yabayeho kubw'igitangaza cy'Imana. Dore ko ajya kuvuka ababyeyi be babwiwe ko uruhinja rwapfiriye muri nyababyeyi. Akurwamo umutima udatera, gusa nyuma yaje kuba muzima. Ku mbuga nkoranyambaga yibasirwa na benshi bamuhora ko yaririmbye mu birori byo kwishimira manda ya Donald Trump, gusa we avuga ko Imana ariyo yamwemereye kujya muri ibi birori. Green yatangiye umuziki mu 2007. Abarizwa mu nzu ifasha abahanzi ya Greenlight Records. Mu 2010 nibwo yakoze album ye ya mbere yise Stretching Out. Umwaka ukurikiyeho akora The Hill yari herekejwe na extended play yise Intentional. After album eshatu arizo Stretching Out, The Hill na Broken Record. Travis Green yahataniye ibihembo bya Grammy inshuro 5 kuva mu 2016. Uyu muhanzi yegukanye ibihembo 2 bya Billboard Music Awards mu nshuro 4 yabihataniye. Afite kandi ibihembo 13 bya Stellar Awards. Travis Green n'umugore we Jacqueline Green bashinze urusengero rwa Forward City Church ruri muri Carolina y'Amajyepfo. Zimwe mu ndirimbo Travis Green yamenyekaniyeho harimo iyo yafatanyije na Tim Godfrey yitwa Nara.